Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Usesiena uthocha ingi twende na kilungu kitu cha Ngumbau Situ otondo wa yiwia ukewa wa mweni witu muthenani wa umuthi undu wavikie kwa ngangwa ni satani na andu matumwa makavikie kumwanangia thayo wake na endi nienda ukuyakana muthenya wa Ngai nukesa no kavika na thayo ukavikia na kuvinduka na endi chongo kuyakana wende na kuemea mitambo ni ya Mutongo TV twende na kilungu kitu cha Ngumbau Situ twende na kuiwa ukewa wake Samuel diuthocha twende kutambania mwingi. Samuel ni wabika musieni waboye wa na boze wanando ingi ni wambe yo buoka ni nabuoka buoka andiasia ula wandethise muno eta wa Pastor Ng'ang'a nanda I swear before God Pastor Ng'ang'a andu ingi mamumena lakini Pastor Ng'ang'a emwena wa Ngai tondo onela nai uimoni ninatona kuona mundu ula we kwa satani ninatona nina uwezo wa kuona mundu ula we mwena wa satani na ina mana lakini Pastor Ng'ang'a dekindu ke we sene acho cha satani ibinda yuni watu anite kana wa hiyo kimwana ibinda ti atwanite kwanza na mandete kibeti piu nginanga manda tutso mundu wa ikalania na jo wa mwini wa wadia inia andu awe ona meyo basuka na iseko mebata na ina manda kibeti na ile watu anie mwaka hivi na twanie mwaka wa 2013 uyo mwau niyo mwau na nye ni mutabanie wobo museo na inda bana siandeto na naumie ba na Ngai ambete yendo toni ambia endo katabanye mwingi ningune kibeti na nethe wa na shuality kiuna na otaniguo na natambuka bana bika mwingi sahomwe na nambe yo tabania na tondo na pwa o kindu kisaeni ei andu moka ingi na menda kwegwa utabandie kutabania ei ibwana hata na natabania ni bwandu mokie na keli tukamwe Ngai akaete na kambenda akapaluka kagwetembu kaitie Ngai ambia unue mume wakwa na kosa nyenenuka oyo utabanya sosu nenuka kibeti nenuka kibeti Ngai waku kwa munene Ngai waku kwa munene and that is why I love you I love God more than whatever na wawe wasekana ibinda ila antu wakuo toyiku imuni na akwika nyondo akwikanisie niwe mwi waku ni affectiwe thina ula wina guo jua mwene wiba thina nini enda hospitali na balua ni nasio na nini enda hospitali na nindumi ya mbesa na uwawa kwa tondo akili ya kwa sometimes ni skai kalecha nikaleka chata ukolwa yani ikolwa no ngweka na mathina su ni ngilirie thini ya musi wakwa na nye kwa cio kibeti kina twaye China ciana ile na tondu nye na kwatie mundu ombuye ngwa na Ngai wanengie mundu aundethia nye ne kala nacio na no nasie tondo kilondu on the wiki kana kitumi na bathondu wiki kana mistake tondo Ngai wese inakosia ku university lakini nyenga kwasa chance no usoma ngakwasa chance no usoma tondo intention ya kwenda ikusoma lakini mathina kwaiwa kuthina muno na kuisi vitali mbesa cia hospitali ndina cio na no nenda kutetheugwa ni kwatema uiti kendo ndo yuko kwa kuithukuma ndia ila cia andu mathi mama buti na you know wene ni omundu na no ngwitwo ndati nona na baika na kegwa katheta ndati utauma kindu betha bathukanesa na yue thando thukuma mwisa chao kana mutethe we nasi
ju asima kwa no metha mambo ngami matetha cia mara makeki na tuvemba makeki no kindu na ila waindi hospitali after wasekana withitwe unethitwe mu kwa miaka muonza kuma 2009 to 2015 ila waindi hospitali weiwe wina thina mombali na kwoko na iwe ni nerves nerves cia kwie nundu wa nthakame na nywi paiki ndu kingine kwoko ti kwoko kwoko na ko ko kwina thina mo ko isaithia ndio kile ukwina thina na waitwa ndo abikia no kwata witi yani no niende ya tondu ne iwe it will take long no niende ya kwanda nditongia mube asimakwa matatito ni shughulikia muno lakini nyende kwatia ngai no kwikanesa twakomana wenda hospitali thiba nienda Mathare Mathare nundu wa ulidi wa akili balua nionacio na ngatumwa Kinata na Mathare wathi wenda ukasioka suosu kana ni uteke sometime maybe no nithinga koma ngambo lilwa kiende yao na umundi ukona anti usu akumuyata nye ethayo na ina mwekeie ina mwekeie tondu ngai ni wosa mabata mando na pate kuekea ona kundu kwata promotion tondu na mana suomwe ona kuonana na kuno nziatha miracle tondu we kiwango ni kingi na ndiasia nye na thokie ngina mayo ndia icio ndani thina ni twetwe mumo thina suwa mayo umanie na ni wa umaniwe tondu ebinda ju yani ebinda ju pe bandu ni kilite ebinda ju na koma kasomba ka lumu omwe musikwito lumu omwe ebinda ju na ina thina pandu bu peketwe ibeba za mbangule ikandesa na weyo boka etuana ni athei kila weyo kwanza inyakwa ni wamegwa moka athei mokite kulalai lakini nyengete si twathi oba mwaka muima all of 2010 paiswa na koma nomwe mokie ibinda mwaka muima mokie binda mwaka muima na nebo ya ngai na koma ibodete ngiai kwacha mathi niguo na baluka ni kunoa na mamu akoka akambilela kitandani na anti usu akue numa na undu wendete anti usu akwa ini mana tondu nengitio wa musi mokie mai manwa mome na icho wigwa Biblia lasia ukakwata mundu wa ngai ona kundu ona nesa na ukika nina hakika moki makosa na ila mapuloti onde abenwa ngina ngale na matanisia pwitina no biye kana ila waendie ndini wa watu iwe ile sumbane ni we nduka byo mundu na watabya mundu uketwa kana undu thuku ka wapenia wita bya sima kundona kana kendo chui kitona kwape na matabisie no na jui kokua mama na kila kiambua na okay ndeni wako kwewa kana ndeni wako ya na miaka nisu ya maundu asuma kitikie wona kitumi chako ikucha ichao kitumi kila satani watumie anti wako kiuona ni chao enda kumbima tondo neetwe ni mwana sharp na mwana okite ngai enda kumbima na nyendiasia pani tipo na iliteita anditabya musiaisia wakwa kana mwethukesia uketha wina opportunity kana chance ya utuma maisha makwa maseuba na undilikane tondo ni thinani nina family na maisha makwa ti maseo na nikala no mesia nundu wa ngai onetelete muthena wa ngai ukabika na ukethiwa o witha na undu undethia kana undu ithe onetha wimbikisia silingi 10 ni wambika nesa tondu witha wokilia maisha makwa na witha wandilikana tondu itwite athina ndie kata na itwite athina
Asanti. Naende ni muveano ndo akuigwa kukwelesea ukiwa waku na kwenda ona sese maitu manekana kwi andu mekuo makwana ange thayo. Kwi andu mekuo na andu mena kiwiu kingi na andu mena kiwiu kingi na ningumina na kunengane namba yakwa ya simu nikenda ukethi wona kindu na ulilikane mutwile wakwa na Ngai aikwikanesa. Musaisia ni utungia muwiano ndo kutabanya na kwa thini wa kilungu cha umundi ndi kwatekane wewa ukewa wake Samuel na wamanakana kwi andu matumia wani satani kwananga thayo waku na indi chavata muno vyo ni wikala mauni ma Ngai na kwikala umwe kwatitie Ngai nundu wa kwate Ngai ndwisa kusonoka. Woni wota vikamuthia wa kilungu kito tukaendea na ukewa wake Samuel wakeli ukite twende na kwiwa ukewa wake na uthuthio ulawe na guokula wewe musaisia kwa uyuti wanesa na wethi wana kiweyo cha kwa ila wethi wana kwa Veronica Siombua. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ.